a chuirde conasáin sibh. Whoopsies. Conasáin sibh a chuirde. Bhfuil sibh go maith. Thasúla go bhfuil. Ham thar neis. Be gur mé sin a bhaint fan second. Ham thar neis. I gimmert. Marvel Rivals as Gaeilge. Bhís beo inmh hen héananig. Ach bhí criniú a gom sa bhí ar mé mecht péisceile. Ach bhí streamsach. Dodgy. Bhí is ála go raibh muileid. Ní raibh sin mar sin don stream is fad. Ach ní raibh sé gan locht. Agus do ná den na méireacht na streams a chuir an áde gan locht an dagan sibh. So ní ró sásta leis sin éachis. So tá éireacht eile á dhéanamh gan éis a livestream a dhéanamh gan é an leg. Se tam thar neis a ríist a hinnéad crédí nó ná créid. Se tá ónarm go bhfuilim sé thar neis leis choréidirh. Fan second now. Just tá mé déanamh éireacht tá mé déanamh cín tú an leis go bhfuil an OM all right. Mar is ála go gloisim mo cho fé cho. Neidir be go bhfuilim sé crackáilt an leis neidir. Déanamh sa second leis go an second a chuirde. Ok, cloisim a macla an son ach tá an óim sin na techt an fón. Ok, a chuirde an chat go bra. Good deal. Right, imráid sa clotha nó cho a díist mar sin a chuirde. Fan second a chuirde. Tá beo an leis TikTok, Instagram. No, ní Instagram, ní bhím sé beo Instagram na lenta san ní fiú a chuidirh ach ham sé beo TikTok, Twitch agus YouTube a chuirde. Tám thar neis Daniel is fear chuit. Tám sé mar substitute. Sí miúil? Ní locht gom. Sin, seo warm up ceart an leis. Ok, imróid mar hella. Stop. Mil cadan enim dé a chuirde. Ní a bheith an bhathas a buint lei sin. Return of the King fé cho, sin néad, sin é. Wow, bhí chóiríos lótha an son ar chóraig. Mi léan. Éon sé sin na méid is mód amáiste. Right. Cummal an fé sin a chuirde. Meil chachach agus Daniel thar neisir Twitch is fear chuit hinnéad. Tá míid na thar neis. Fé dhéise. Bhí sásta gom ó Twitch abad ar feag seachtaine. Agus is ólam go cheartm Red Dead Redemption 2 a chimmert. Ach. Ní dólam go bhfuil sé chomá le GTA a cóig. Potential controversial opinion on son. Ach, an locht is mó atá gom Red Dead Redemption. Na, gomíon na missions ro ada. Tugann sibh. Bíon na missions ro ada Red Dead Redemption. Agus oidanta bíon sé just bíon fánar a míad a chuir a grí. Agus bíon fánar a mabar déad a chuir leis a livestream. Ach an son bíon ar a mission a chuir a grí. Ach, cheara sin é mar a bhíon sé. Ní bhíon clotha gan locht. Be cheart a mé a chimmert níos a vinnice. Sin an laib. Cehésaí ó Marvel Rivals ceist an a bheith hinnéad. As a Dundalkian, my Irish is non-existent. I'm proud because of people like you. I've learned though. Thank you so much for that, Irish Wolf. Gur míle maith agat sin. Right, tá míad a tosnú in is a chuirde. Tám leachtain, oidan tá bíonn sé deochar aber a chat de léamh leid a bhíon a chlóthasá á éimirt a gut. Ach, sin é mar a bhíonn sé a chuirde déanana sa éireacht é léamh.
Ó tá éim go henis an leis. Ó me léon tá dinosaur an son. An dinosaur an ísisiil. Cad tá cear lim éim a chuirte. Ó, bhar ag heile mé. Ó me léon. Gur míle meach go as an fallow son a chara. Abra le haid plátaí is go sort. Ó ja, an Jenny Mac. Ó me léon, tá an fersin sin locked in on right na village. Ó me léon a chuirte. Tá hello, can I have go an tú éidir déobhsáil don mappa? Ó, cá bhfuilm? Ceap scríb slíéile an son ach ní raibh. Ó me léon Tom cooked a chuirte, Tom cooked. Ó me léon, Tom go henis an leis a chuirte. Agus bhí is locked in sa chéad livestream in jobh. Nadidir sa díal. Agus a chuirte. Ma hasnaíon an chlutha. If the live stream starts, I'll say this in English so everyone gets the point. If the live stream starts lagging, please let me know because I had issues with it lagging the last live stream, so I want to ensure that those issues have been amended. I'm so official saying the word amended. Ach, peisgile a chuirte. Har neis go dtí a chaolainn agus har neis go dtí a chlutha. Tá healing joke an son go húntaach sin tá bhfuim. Tá míid cooked a chuirde. Ní léon rank go méamh Constante, he speaks proper Gaeilge and proper English. I don't know about that, about my English. Níl beorla maith gom. A chuirde tá míid cook. Ja méamh ní léon rank gom. Aber níor imríos a chlóthasá le cúpla míl nuas. Agus nuair a bhíon an chlóthasá á imirte gom, ní bhíim se a buint úsáid. Ní imríam an mó ní imríam an mó competitive, aber just denim casual a chimmert gón lei. Mar cuidan competitive agla arm. An mó ó míoch. Cad tá gist le féile fringe a hinéad? Is as limnach mé a filthy heretic. Se. Aber denim competitive a chimmert an leis is a ríist. Ach aber na léanta sá ní bhí an Marvel Rivals á imirte gom gominic. Aber bhí is a féchant Steam agus is a dehu lá do mí July a himríos an Lord hiarnach. Agus deirtar mí July a chuirde cloisian tó sin a réidir na Gaeltachta. Ach, is weer goed. Dan heb ik daar de na meeste netjes richt. Ach. Takie le mi July. Zo ga je alleen. Tam is rachelt te hard. Tam is rachelt. Ta de doinele rovatoine. Tam him Georgie drooghonden in competitive. Oh, tight. Ach, táim sé strachelt an sá méamh. Right. Cad an NMJ. Tá dino an son. Cé an anim atá éidir ríist, nílim ró chínte. Oh, stop. Tá tóir techt an leis. Tá sé sa táid oran.
Tugann siad mo joke a chairde. If you want to do it, I'll do it. Actually, beidh nar ceart am sin é dhéanamh. Can I have gorós a cócráil an son feck second a chairde. Ó féach me KDR tá sé go henis it fad na fuil. Féile mór áwer cloníocht is green. Ó go húntaach. Is stoilm gur chóla tracht éid all right. Edinburgh Fringe. Is stoilm gur chóla tracht éid. Ó mi léan. Tan dino nach mód mar a chairde. Ó tá sé go backline in éis a chairde. Tá locked in an sá. Ó, níl locked in a thuile. Och, stop. Is mór a tró a son a hinnéad. Is mór a tró a son. Right, ní raibh bua gin an son in échid a chairde. Agus níor chóiríos le méidir in échid. Chearra. Ní bhíonn slí an locht a chairde. Ní bhíonn slí an locht. An fecin dain ó sin é a méamh. Agus nóid a bhíoch a chlóthasá á imirt a gom. Ní raibh dain ó sa chlótha in échid. Agus níos bhíonn sé ar fud na háite. Right. Bé gur cheartam Inferno a chusáid. Is bra lom Inferno. Tá sé sach níos mar charachtar Inferno. Ach is bra lom é mar sin héin. Hashtag NBSGL fé mar a dúirt sinnéad an son ní bhíonn sí an locht. Ó gur míle meach go as an Rose a heola chuim number 1 Newton Defender tam an a bhhéach. Right. Tam sé gimmert an leis mar Inferno. Gur meach go as an fála son a James Taggart Twitch TikTok. Urgent bíon an aibs an áin a ice, urgent bíon an aibs an áin go scrisan TikTok na trachtana. Ach a chairde. Ní bhíon an aibs an a gcuin Twitch. Bíon nach chéan na lauert Twitch agus ní bhíon an aibs an na có go bhís lomsa. Ach bíon an aibs an na tarlú TikTok chúis éigint agus na hiigim can na héamh. Can an tú Adam náras trí sé a caid. Bhfuil tú go bá? Fáilte go dtí a livestream. Tá Overwatch níos a bhar a dúirt James. Thas níos a gimmert Marvel Rivals aber blian a bhain ó hin. Agus ní im rias aber Overwatch riamh. Actually, im rias ó a bhain é. Ach, is fearlumm na third person shooters charéadamh. Sin é a Daniel ha Twitch níos a bhar. Ha Splatoon níos a bhar. Actually, ha fánar im Splatoon a chimmert. Aber is cuianlumm. Nadidir an cuin liv Stampy Longnose. Is cuianlumm é a immert na blianta ó hen. Agus nóid a chonach é bhí fánar im é chimmert nóid a bhíos an na óg. Ach, ní rós in ána é chimmert. Ach an mianart an moch switch bhuaim a chairde chunne chimmert. Stoilm go moch. Okay, ní rás lacht in an son an échis. Go húntaach. Okay, déanann sa éireacht cear nóg nó tíantán. I chear is leir tíantán. Wow, a chairde. An bhecinn sé bheith sin. 5% accuracy ná bach lei sin seán locht atá ag garachtar sa. Oh.
Oh, stop, Tom Cook de charge. Okay, bhí ar mé lo an son. Ach, sin é mar a bhíonn sé. Consanto June. An conas go nimróin Splatoon a nút an Defender. An bhfuil sé ar an PC nó ar an Switch a bhain, níl Switch gom fydíir. Ní laurí amach bíorla agus gweil in a méh. Tá réidir na gweiltochtar ó chast leit fós se. Sin an aib charéidir leis. Well, ní faibe ach sin a deachreacht a bhíon leis don bhela mór. Ach tíantó dehíir le imach dama. Okay. Tá tríantá na goman son in éis a chairde. Wow, an bhecinn sibh meiscilne chairde cheara. Tá na daine eile ar a bheran son ar mairdin an a bha. Wow. Cad an NMJ. Oh. Bhí an annach chuide teir lús a chlutha seo a chairde. Trí. 4 in a row. 5 in a row teacht? Question mark? Níl. Tá muil ar am an éis a chairde. Okay. Ha ma oldre gan éis a chairde. Smá nó é sin. Right. Tá fáin ar ma olta chusáid ach táid goléis sa Spáin abert. An bhecinn sibh na kills goléis a chairde, tám cracked a nacht. Ach, is mar jouleid ma urden. É sin. Ooh. Okay. Right. Maar leis geel neem se lowert a chart. Tam ro locked in. Sin le haar leon. Wow. Overtime, kan I have? Kan I have genoeg overtime again? Is bocht a scale is a chart of you. No a chart Becken vision a chart Gehoontoch. Ach wie a person hele ganis. Oh, is more through a son. An switch of I know is more through a son. Chear a nail human torch gan skill. Be go bhfuil, go má go san fall san na hirse. Tá an switch it dul sacht ar na leanta sa a switch go got. Ach tá tú gafa leis. Okay. Simúl. Accuracy 5%. Shata overtime is Marvel Rivals leis. Seachlutha óntacha bhí ann. A bhí leis na daine eile bhí ag mairdin se charéidirh. Right, Human Torch a rís a chard.
Rá nóid sa daine eile don géad chluthe eile. Ach, bí an Human Torch an na heitnimhach dar lom. An daithníon an MCU go mór live. Cad is MCU ann? Minecraft United. Neidir Monster Camogie Union. Neidir nílim ró cínte cad is brí le sinne I néad le scíal. Oh, Marvel Comics Universe. Marvel Comic Universe. Sin é na cha. Minecraft. Cad a dúirt a rís neidir. Monster Marvel. Well, yeah, take him to nice. Switch tarna lava child ser. Marvel Cinematic Universe. Okay, take him to nice. Take him. Can I sound to a snake? Yeah, ní bhím se actually a charte. Don't shoot the messenger. Well, I'm more than a messenger, sa chasa. Ach, ní bhím se níacha na scanáin Marvel in échid. Níacha in échid iad. Agus Marvel Rivals aiber to gom. Ach, chadéidir ní chaidim spéis unta. Like, ní bhím se really féchan teid scanáin rovinnic. Chahasú leide de Odyssey all right, agus bhí sé thar ciún a chairde ó bhí sé go hóntach. Bhain is aine heitnimh go dó as an Odyssey a chairde cá bhfuil sailach mithe. Ó me léon a chairde. Cheapas gur bhar rias daine an son, achos a chuméid a scéal nar dhéine. Okay, ha an missionary a fechta có níis. Ní bheith go livestream seo ró ada in échid a chairde. Just bhí fáinar aber a bheith cínte go raibh a lag mithe. Is stáil an go bhfuil? Ó me léan. Yummy. Catá yummy. An gláisian sibh chlutha, be go bhfuil sé ró íse lech. Bíon agla orm gomach sé ró ard, mar tá annach chuid foimine ag a glótha seo a chairde, like chuideach sé isteachart de stáilm. Ok, nílim sé really leachtain sa chlutha seo a chairde in échid. Oh my léan, tam go donna in leis a chairde. Tá na chéanod in na freiseach. Gur amach go sin a rion. Bhfuil tíir se orm an Daniel. Tá tíir se orm charéideh. Ó ha an lábhan uachtar a gcuin fel láir, is úntach an rud é sin. Ó my léan, can hebh gwylid gilead an son. A chairde. Can heb gwylid an son. Agus can heb gwylim sé in méanar. No. Ní bhím sé láirt mar sin. Right. Cad lacking in ceart a dhéanamh níos a chairde. Tá me gimmert go hennis in níos. Cad an NMD. Stop the lights hard. Comes go. Wow, oh, for sé boss, péisce le, agus for is boss, leis. Is brealam a bheith gimmert mar Human Torch a dún, ach is brealam a bheith gimmert mar helle leis. Agus bhí sailach féis gom chomá. Ach tá sailach dúchlánach mar charachtar.
Cad é seo chairde. Right. Oh, stop. Ag a boy, ag a bheith an leile gón second. Bhfuil mi bhlachan sá neidir nílim. Ó mi léana chairde. Siara. Got a míle maith go as an ró sanna heola chum a pianaine me tart me leis cíal. Bíon na hero shooters deachar all right. Is léir. Yeah, bíon si deachar. Frankie, you've been an animator. Oh. Conas Hanshiv. Consanto, hella. Hello. Is that an rudder sin go bhfuil sin alone I cheiscint? Consanto, Michelle. Tam goma, cad fótsa. Oh, is bidal am a chumma tá a dinosaur son, tá sé glóte na fil. Gaeilge. Okay, a chairde. Cad atá tear lo. Oh, tá helle teachtan is. Ach, tá mi bhlach is stoilm. Oh no! Tá marfuil rís de chairde. Tám go henis in nómh na film. Neidir le díal cattá cearliam. Okay, han missionary ria fachta colnish. Ach, chairde. Ha me alt reig. Cadlin NMD, ni revén vahas a bwyn leis alt son yn echys. Sin le Harlíon a filtí heretic, sin le Harlíon fidír, cuidan, urgent a cuidan tic-tac na teachtrach taí Gaeilge é bhlach. Smór a trú é. Gur mágad as an follow son na JH tam an na bhéach. Gyn i lachlína bhán go an son. Oh, tá sé sin nach mór marmh an iad. Tá na leidin na Gaeilge an son. Oh, go húntach. Tá míid na Gaeilge éid fé dhéide. Okay. An leis céal a chairde. Oh! Meag sé an án teachtarm agus més an éir. Okay. Consanto dizzy. Ein céal a got, bhfuil tú go má. Oh, Donkey Kong. Níor im rias Donkey Kong, riamh ach. An platformer é Mario. Like an OG. Aber nuair a bhíon ar dul go dtí mar taach a déidir a chlutha sin platformer na cha ó mi léana a chairde. Seohead a stuff. Is maith an rud sin. Leis céal bhí a léamh teachtrachta eile. Bhíonn sé deachar aber teachtrachta i léamh agus a chlutha á imirt a got. Be gur an dul a daithí ar sin.
Sean na chlóí Mario is cíanla míad viadidir a gáméid ar a Wii. Oh, stop. Cad a bhí an son a chair den échaid. Conas antú Liam, Tom gomach cad futsa. Okay, a chair de chaile méid an son. Ach ní rós lacht in. Ach, bed sa lacht in inis a chair de don giad chlói eile tamach roin. Bed sa a gimmert mar hella is dóilem. Right. Oh wow. Tá mé fiochan téir me chuntas Instagram fi láid agus tá fi an son de Gaeilge gama. Ní rós a sóile sin. Right a chard ní bhíon saí gan locht fé mer a déidim, ní bhíon saí gan locht. Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Okay. Lohéile testáir in is a charde. Ní dólam go méid deis gomach chlutha bhain eile chimir tá sé sach díannach. So begur an dulm cholaníag chlósa agus tá chá ag gomach. Cadas mé a JH, is as limnach mé a JH. Tá ar ásar nach bhfuil mé méal Jeff díireach tar éis pushmór béal Jeff. Jeff bocht. Fine Jeff galore hate ach is brawl mé. Ed immer tá geometry dash riamh mar sin a hinnéad. Somnática a chimmert as goilin. Cad é a clochas sin a ríist, chola tracht é a glothe, ach nílim nó chínte. Antú bhain na mice a Jack is sónta chunada sin. Bhí is gafa leis an ná son fadó, ach ní bhíim se á rá giminic na léant sa neidir gan na héamh. An an nach go dó a sethe. Super Mario Odyssey. Bé go méid ar an platformer a chimmert. Platformer. Cian me tá éis ríis yeah, bé gur an platformer a chimmert ó éigen tíar live sí me charde. An bhfuil conas go nimrótha cabhfuil me dul. Conas go nimrótha Donkey Kong aber an míontá á immert ar a Switch in iad. Cad an NMD cad an NMD. Tuigim tú Liam. Chear an bhíim sé gimmert mar Jeff in chuid chaidéidirh. Se a bíam sé gcónaí gimmert i nghailinn a JH, ghailinn a bhain. Bhail óideanta chuidim. Bíon focail nó cho a rá gama spíor le ach. Sin é mar a bhíonn sé charde. Tá sé buin túsáid as a gnapa na cheart. Tá me éim gehannis a charde, tá me éim gehannis ó me léan. Nadal sa díal cattá cear le me chuir a charde. Begurum imacht. Bonanza ar a Switch 2. Ó be gan allscoil le got ar a nua chlog, an bhfuil tú thar néise Daniel. Fair play chuit. Ja, just tú cheiscint, se tam her neis gur má got. Gnáidí leat máid ach san allscoil. Nó tá de Punisher an san leis. Nó stop. Cheaps gomach sé marrah in a dhé sin. Stop the lights. Tá Spider-Man locked in on sun. Magneto bhíon na side got.
Gan sántó pádra, yes, roi meile, creidir nó ná creid, ach beag déidir teach leis livestream seach go lua. Bíocha í bhá go a Daniel fé mar a dúirt hníad. Chear a Gaeilge in bhá go a JH. So, an ra bhéh an leig an éon chuir a buint leis a livestream seo an nuair seo a chuirde tásúil gom le raibh. Osta. Catá dhéanamh go bhenim. Neidir. Tá sé nach mór marmh. Oh, stop. Tá tú géir rudí rá faoi HT. Cad is bríle HT a filtí me leis géal. Gur má go das an fall sanna dún bog TikTok tá man a bheith. Ó ní ra bhé an leig bés óntach an rud é sin. An aibe bhí ann is tólam ná na settings bhí a gom éid Marvel Rivals. Ní raibh FPS cap a gom agus bhí na graficí ró ord charéidirh. Like, cé go bhfuil PC maithe gom ach nó de bhíonanta i livestream áil bíonn sé deachar settings. Na settings is irde a chusáid. Tom cooked a chuirde. Tom cooked. Nadidir can I have bhfuil sin strachailt mar seo a chuirde. Oh. Oh, me léan a chuirde. Tom cooked. Machas mach. Is a líad tam ultra réigen leis a chuirde. Où es-tu les monts? God forbid I speak a bit of French. Agus bíor lo leis. Cheara dianna dúireachta an alta chusáid. Okay. Wait, can I have got a cocreal and son feag tamalín? Agus an marvan leis annig déidir leis a ré. Leis a ré son gotápaig. Oh, stop. Tá a KDR go hanis fad a chuirde nómh. Ní bhíam sé mar seo a gcónaí. Ach. NBSGL bhí mar a déirtar. Oh. Wow, lock in an son a chuirde. Cé go raibh me éim go hanis riimi sin. Tá daine son nach mór cá bhfuil sé? Ó, tá sé mar ban éis. Be gur mé lua a chuirde. Ó, stop, níos tá de Punisher techt. Tá sé bagart árainn. Ó, me léan a chuirde. Ó, cad é pí gas Gaeilge. Consanto Alan, take care. Consanto, gur maith go tá sin. Fáilte, tá tú a féchan déir a stream ó YouTube, is maith rud é sin. Mar, tá go ná ní bhíon mór an daine a féchan déir, ó, stop. Ó, bhfuil sé marmh? Wow, fud is glór kills an son, sí himpicht. Is maith rud é go bhfuiln tú a féchan déir a livestream ó YouTube, mar ní bhíon mór an daine a féchan déir sí YouTube, so tam sásta lei sin. Níor chola tú Gaeilge chablíon an is, ó me léan. Is mór a trosan, ach, idir líad, tá tú a clos an is. Right, session an MVP ní na chóna chearra chuirde. Actually, ní raibh me chrinnis ró chola mar helle. Ní dólam go raibh déatoch sé bheith níos a bhesan na sin mar helle. Like, bíon
bíon sé défriúla brehéid a garachtar a chuirde. Ach ní raibh me KDR ó bhanéchaid. Tá tú déanana bhíoach stream sniping. Ná den. Beic sé deochad golóir sin na dhéanamh istáilm. Se tám sé éiad YouTube, TikTok agus Twitch a JH fé láthir. Sin an fá istáilm go raibh. Marvel Rivals is strachelt. Mar gomím se bio éid na harddain sin geléid. Ach a chuirde. Bí an nerd. É a dhéanamh. Right. Seo chlutha déidirnach a níos a chuirde. Chlutha déidirnach. Person Torch. Se. Sprála mé mar chaireachtar. Se tám sé ar YouTube chumá sneic. An mar chaach. An animatá éidir gontas. Tá sé sa Linktree. Is ála go nóirt LinkedIn an son ham ró chafa le LinkedIn is léid. Right. Bhélín na chuirte. Is breala am a mapasá, tá sé sach funky. Cuidann sé mid-century modern a gcuoine chum. Is breala mé. Beic si dé techt a gciún tucha second. Milion. Ach, mar sin hénig. Nílim i dahí idir mapasá in échaid. Ach, is breala mé. Péiscin le. Right. Cléir déidirnach, lachin. Tá lachin century. The lachin of the century is a techt an is a chuirde. Cred é nó ná cred. An glóisian sibh is sin a chuirde. Wow! Is mis an éis gohúntach. Gohúntach het fad a chuirde, tá sé méthe bhfuim leis. Ach bhí is an éis at feag second. Bhí is immer éis. Is so, ja, gur má go as an fall son is í. Se is dóilm gomach YouTube níos bhar na TikTok. An stap, tá mo chuine an son, cean aine matá éidir ríist. Éis, tam sé mé as a ríist gohúntach a chuirde. Conas tú a rion, fáilte ar neis, CEO of GTA an stá. Conas tú, bhfuil tú go má? Fáilte. Tá sé sin nachmór mar bhan éis. An bhecinn si bheith sin a chuirde mit na skillinne tá gom a nacht. Min léan a chuirde. Ní rós cólach daon seo riamh im héal. A chuirnta idíon na chlutha le dránach nuair a bhíon sé mar seo a chuirde. Ach tá sé go maith an ego mar sin héine. Tá Lotus. Tá fearr bheith lechan son. Cé é Lotus natar. Stoilm bhfuil chluthéile á imirta gom. Lotus. Cé é sin. Right. Lotus biscuit a bhí a gceist gom is stoilm. An bhfuil an old feachta gé. Tá bhfuil Spider-Man an dul, tá sé méthe. Wow, an bhacha sé bheith sin a chuirde. Go húntaach éis fad sin 360 nose go cé nach raibh 360 ann ach péisce le a chuirde sin é mar bhí. Tá sé sin nach mór marmh agus tám sin nach mór marmh leis. Buchas a dí tám sé beo. Tá a chart a bog a con leis, is má nó é sin a chuiréidirh.
Okay, wait, can I have go village lacht in ish? Tá me ultraig. Ach, chans naar cheartm é chusáid. Chiamid. Cheara, díanna díocht. Okay, cá village. Go húnta chuir fada charde. Oh no! Oh no, oh no, Tom cooked. An William? No, need him. Oh. Okay. Okay, sin. Indach, 60 second fuck go an leis. Tá de hulk an son leis. Tá na chéanle in láthid. Oh my lea na charte. An beckit se bheith sin na charte. Tam chólachtain na film. Oh, my lean. My leis géal ní féidir me chat a leven en chuid a charte. Nadder's the deal kata dhéanam gom. Ní féidir am éon rud a cheist gin den échaid. Just bí an nort brú éid a ganappe. Right. Go húntach éid fad a charde. Well, ní rois ime éas ach chénis go lór the máiste an son. Right. Oh, stop. For session on MVP. Sha, bíonn sé éas go glór, all right, an MVP a chailt. Noid a bhíon tá id a healer. Cracked, I'm cracked. Sha, MVP in our gree, sinné. Amateur an sa. Sha, an amateur sha me chorir of just vies yen ma urden carrying orm chorir of charde. Tá me gimmert mar helle a chuine. Consan, tá fáilte grí a meo. Gor má go as an follows on an lan TikTok tam an bhaich. Is tá de chlán as limneach ach tá mé nach pe. Oh, go húntach. Right a charde. That's a good end to the game now, I must say. Is mihid dom amach dan is, agus is mihid dom dolum cholle a tíirse orm. Well, na dim rohir seach chajéirif. Ach, fe mar déidir me gón lei, ha fón arm abud ma sleeping schedule a chore viaus, fe mar déirtar. Oh sha, is bralam na supports, gleid. Is bralam na chairich teid gleid a charte. Right, mar sin hélig. I mód mar an leis. Gur míle me goibh gléid as teach go dtí an livestream tá an bhaich, agus tá súla gom gur bhaine bhir teithne bheasa livestream, agus tá deis an go méid beo a ríis de máireach le chunú dé. Bíocha i bheith goibh gléid a